sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam, naragsak ngayon kay panagdengdengag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti pakasaritaan ngayon ta idrama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Clarissa. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, sigun iti day ditatang ko, natay kanu ti inak gapo iti aksidente. Dua pay laang idi titawan ko. Awan nga rod na bangunak nga ina ta saan metten ang asawa ti amak. Idi agtawanak iti 16 pimusay ti amak gapo iti sakit akimpet ken kuana. Nagnaedak nga rod iti puder ti ikit ko. Ngem gapo iti kinaulpit da pimanawak ket napanak nakidaksanggasat iti syudad ti Baguio. Nagtrabaho ak iti maysa a panganan wenno karinderya. Ket ditoy ko anaam-am mo ni Jason. Maysa kadagiti customer a kanayon amangan iti panganan a pagtrabahwak. Nagbalin kami a nasinged iti tunggal maysa. Agingga a nagaram kanyak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Clarissa? Apay, aday bagam Jason? Amok nga doon tirigat kan sakripisyo ang nagdaldalanam ini nga aging gaita. Ngem, oreno kasta. Kayat ko amaamuam nga adumot ti arapaap ko para kadataan wa. Anya, arapaap mo para kadata, kunam Jason? Wan, Di mat na istorya kon kan kati pakasaritaan ti biyag ko. Awan pamilyak, agmay sa aklaangan nga agbibiyag. Saan laang aday ta, marigrigat aklaan. saan na dahi tatimang lapad kanyak tapno ayatin ka, Clarissa? Ha? Sika ti babae akayat ko amakaden na. Sika ti babae akayat ko ngagbalinto nga ina dagiti anak ko. Kayat ka nga Clarissa. Angam Jason, Amok nga adumot ti arapaap mo iti biyag. No aklunan nak. Ikarik atulungan ka amang gunod ka dagiti nga arapaap mo. Ikarik nga agbinulig ta itirigat ken namay. promise? Wen, promise. Amin nga arapaap mo, arapaap ko matan. Kat amin nga arapaap mo matan. Agkaduata amang gunod ka dagiti arapaap ta, Clarissa. Sigurado ka ka din iti dayta pangedeng mo, Clarissa. Wan Auntie Flor, agden na kamin kini Jason. Jak pa'y kumakayat ti agpakada, ngam ipilit na mat. Nasaysaya at kanuno agtali na edak pa'y laang ijay dagusmi. Nang rona ket masikog akon. Sa bagay mo't kiti daskan lang nga iwanam ti sikong mo. Iti kasta, nasalon at to ti ipas ngay mo. Wan Auntie, Okay lang mo't kiti kanyak balasan ko. No bilang man takasapulam to titulong ko. Awagan wano i-text na klaang. Wano saan o may kalaang dito'y pwesto. Di ka agbabain, takas na ko nakitin, saan kan asab sa bali kanyak. ba nag-apagyamanak unay, Auntie Flor? Awan anyaman na, Clarissa. No bilang takayat muntulat at agsukli, silulukat ti restaurant para kan ka. Nakasaysaya at kayo at talaga, Auntie Flor. Jak tumao mga agyaman kada kayo. Nagdakil ti na itulong nyo kanyak, Auntie. Ba nag-apagyamyamanak unay? Awan anyaman na kunakmat. Ikararag ko asapay lakuma. Taagbalin anaragsak ti panagdanayo kini Jason, Clarissa, balasan ko. Clarissa? Clarissa, honey! Umay ka dito kusina! Wan, umaya ko na. Nakaluto kan? Wala. Oh, atoy. Ramanam tinluto ka sopas. Naimas na ita. Wow!
Nagbanglo Siyempre, saan lang nga nabanglo? Naimas pa'y. Sigurado ka na imas daytoy? Katuan, siya pa'y ko na. Nalaingak ngagluto niya. Nan, ramanak man nga rod. Wow, naimas matnyag paiso. Siyempre, Wala, kaduam ti mga nani. Agsabaw kang agsabaw, tapno napigsa ka na yon. Agyaman nak Jason, talaga ang nakalalailo ka. Alangan mo ta. Kuma, lalaki ti ipas ngay mo niya. Iti kasta, adan to kadwak ang mapandumayo iti basketball. Ay sus, saan pa ilaang ang naipaspas ngay? Ngumkas na kayat mo nga agbalin a coach iti basketball. Siyempre mo ta. Ate yo, gimatangak pa iti prutas. Kanam amin lagi ta, iti kasta, nasalun at to ti anak ta. Agyaman nak Jason. Agyaman nak iti panagayat nga ipapaay mo kanya. Ipatpatag kan ay ayatan ka unay-unay. Ure siyak, ipatpatag kan ay ayatan kamot unay-unay. Kat ikarik, pag tinulungan ta nga aywanan dagitag balinto nga anak ta. Oh, Jason, apay kasta tilangam anagawid. Adda ka di parikot? Ay, nagkatak iti trabaho. Anya? Ang apay. Tsaka mo, sigun iti head me, nalugi ka no ti kumpanya. Iso amas sapol nga agbawas da iti empleyado. Tidakas na. Siyak pa lang matimaysa ka dagiti naikat. Ay, una yan na malas. Kat, anya nga iti planom ita. Anya nga tano agawid ta pa lang iti probinsya. Agawid ta iti dananang. At least ijay ta makatipid ta. Sige, sika ti makaamo Jason. No anya ti amom apagsayaatan ta, di iso ti aramidan ta. Well, may mayat mo talang ijay. Ta saan ta nga agabang. Purnungan talangan ti pagabang ta kuma. Ta isunto ti aramada minto nagpasngay ka. Ay, agyaman na. Nalpasak matlaangan ang naglaba. Ay, ay, uray la si makit ti sikat ko. Ay, tinasayaat. Ibilag ko na gito'y. Sayang matidarang ti init. Ay, una yan di kastaw. Mabisbisin da tao. Ngumawan pa'y naluto ang makan. Ha? Clarissa! Clarissa! Mabit lang, nanang. Ibilag ko labit, dagitili na pa. Kalpasan na, agluto akto matan. Agawa am atan eh. Mabisina ko. Wala nang, mabiitan da ito'y. Ay na, nagimasiniyong. Naimas nga agpaiso nanang. Angam inayadan nyo mat ati mangan. Kasla kay mat lang maibusanan iti kasta pampamayan nyo. Ay na, mga kalaang kadisi kabyang ka. Di nakdildilawan ta talaga kastuyan ti panangan ko manipod ide. Apay di ka pa'y nairwam kanyak aya. Ha? Kurang mo pa eh. Saanan nanang? Nabsuga kon. Huston da ito inapoy kan sidak. Ala nga ron amin da ito yan. Ne, apay nga ginauyo mat amin ng ti karni di ta plato yo. Kat no di pa'y nangan ni Clarissa. Ibat yan yung mat nanang. Ay, di nakman surwan si ka, Bianca. Ha? Nagadumat ti sabaw. Isun ati ilabay na. Isu ti sidaan na. Anya? Ang Ay na, nanang. tumalnakan, Bianca. Di ka nagsaupay. No di mo kayat apati si ka kat iraman ko nga ungtan. Nanang. Ala, mangantaki di amangan. Ibusin ta ti masida. Bay am aday ta sabaw ti sidaan ni Clarissa. Taday ta ti maibagay kang kuana. Awan mo't nabati nga inapoy. Tilaang mo't kang itip adim kat iti kaldero tinabati. Ang mga no ginaon ni nanang kat iso tinakalaban iti lamisaan. Kita at man. Awan mo't. Sabaw mo't to'y nakalaban dito eh. Naibos nga ta ayat inlotok itay.
Kat no nagadumat ay jay. Uray ti karni ti manok nga inlutok itay. Naibus mo't tan. Sabaw mo't laangan to'y nabati. Ay, una yan. Sapay mabisina ko na. Tinasayaat. Kudkuda kung tinabati nga inapoy. Ano sa kun ati itip. Tinapatag makapanganak. Mabisina kami na talaga. Ano sa kun ati aglabay iti sabaw. Taawan mat gaya man nabati amasida. Mataw, laba am amin dagitoy, Clarissa. Ha? Naa, apay akas taunay timulagat mo. Ada reklamom. Ay iko ha. Aawan mat kat di nanang. Laba am amin day taa. Di ka agibati di talaw ni basket. Saya atom alabaan. Jak kaya ti sinsinan alaba. Ikam iti daw nina tapno na banglaw. Intun malpas kang aglaba, agluto kan tumutan iti pangaldawan tayaw. Naawatam. Uwan nanang. Mala, agawa am ti agunay. Di ka agginad-ginad tapno adu ti malpas mo at trabaho. Uwan nanang. Hoy, Clarissa! Ha? Nanang? Anya pay laang ti aramidem dita. Apay anak kaidda ka pay laang kenay aldawan. Bumangon ka ditan at aing kaaglaban. Ay, ko nanang. Ay, amo yung akaan anak ko laang. Saan pa nagsubli ti sigod apigsak? Ang mga numabalin ada kayo pay laang taglaba. Uno saan ibaon nyo ni Bianca. Hoy, Clarissa! Saan aga putakaan anak mo laang ket agdunya kamitan dito'y balay ko? Saan nga uso ti prinsesa dito'y unag ti balay ko? Isuanas ken lang nga raw nga agtrabaho ka. Nawatam! Uwan nanang. Ala, bumangon ka ditan. Tagur uray ang tilabaam ijerwar. Agunay kan tanay. Sayang ti darang ti init. Aglablabos kamutan si Kaaida. Naa, taapay manan Manuel. Sana may parbang tikas niya nga aramida iti asawa ti anak ta. Apay asawa na aya. Kano saan mo? Saan da pa'y agasawa? Nga main, saan da pa'y mo't anak kasar? Dayta ti imulam iti panunot mo, Manuel. Wain, pudnaw asaan da pa'y anak kasar. Ang adan anak da. Karmay sa tao mo't ni Clarissa. Adamot rik na amasaktan. Iso arabang na laeng arespitwam ti manugang ta. Dayta nga rod kat ti kunak. Saan da pa'y lang anak kasar ngam agnanaadan dito'y balay. Libre pa'y amin. Balay, kurinte, makan. Danom, kanda dumapay. Siyak amin ti agas-gastaus. Wain, ada akong dita. Ngam saan aga po talibre amin kat adamot ten karbengam amang tagibasit ijay tao. Numarigata nun, di pumanawan. Silulukat matkat tiri daw ti balay, Manuel. Awan na sakit abakrang ko no pumanaw day ta babae. Ay, unay kan. Amin mo't lakit din ang nagbalin ang nobya ni Jason kat kasta titratom. Pangaasim bakit? Agbalbaliw ka kuman. Hay, jak to pulos baliwan ti kastoy nga ugalay. Para lang iti babae, asaan mo't aparte ti pamilya tayaw. Day ta ti tandaan ang Manuel. Ay na, pagsardagam man na itang ubing. Itay pa'y asangit. Makarungrang. Apay ngamin aya, asangit na ita. Mabisin samay. Agpudot nga rod. Sublatan man ket dita ni. Nabambanuga kun amang isalsalakan ko na. Masadutak. Nabambanog na tawa na pa nagtrabaho ngam kastoy pa lang ba't ni masangputan. Jason. Imbes ang makainanakmat ko ma. Saan mo? Tadda ubing nga sumanangit. Jason. Nasaysaya at samot no rumwar kayo langan. Ijay kayo ruwar. Taurag sangit-sangit ka anak mo. Awan madisturbo. Una yan, Jason. Una yan, tikas na apa nagsasaom. Anak taday to'y. Pag tinulungan tangarod ko mga awiran, saan kat akas ta aparwaran da kami ket din. No agsao ka, kasla di mo anak ti ubing. Ha? Ay ko. Pasensya ka ng Clarissa. Amo mo ito na bang panuga ka?
Wan, ada akong dita. Ngam saan kumamot akas ti panagsasaong? Ha? Gapo ka dita babae ti impas ngay ko. Iso akas ta ka, ha? Ha? Saan ta mabalin apilyan ti agbalin nga anak ta, Jason? Pagyamanan takit di, tadain ta ti Diyos kadata. Naskan laang nga rod nga aywanan kan ipatid ta ti ubing nga uray anyaman ti kinatao na. Pasensya kan. Sana na maulit. Ang amno ita, sikapay lang ti mga awer. Talaga nga minanabanogak. Kaya't kung tiyagin na. Clarissa, balasang ka. Ne, da kayo matgayam, tatang. Mamalinta ka day, tagsarita. Ada ka di madian na aramid ko, tatang. Awan ba't day, balasang ka. Awan di maday, ngay naramid mo. Ngam amaw ka masaksaktan kan marigrigatan ka. Tatang, Ay, pasensya ka wine. Pasensya ka, itikas niya trato ti asawakin ka. kinapod noon. Kanayon ko asaludsodan iti bakik. Na-deserve ko nga tada ito'y ang mapaspasama kita kanya. Panagrik na kat sa anak a welcome dito'y balahiyo, tatang. Kasla na bambanog ako iti kastoy a sitwasyon ko. Maawatan ka, balasang ka. Ngam amin a desisyon kat adakin ka. Saan ka mo napapapanawain? Agam no para kanyak. Ada karbengam amang pili iti pagragsaka ang balasang ka. Ay na, talaga anak ka bumbultog ka nga gunggunay si ka Clarissa. Itay ka pa'y lang dita, nga maging gaita di mo pa'y nalpas ti aramidam. Ha? Talagang awan sir-sirbeng. Mabiitan na ito'y nana. Di nakawagan iti nanang, ta saan ka mga anak? Kang runan iti amin, saan na ka nga asawa ti anak ko? Ay, pasensya kayon. Pasensya nga. Ala, agawaam, ta adu pa'y ti aramidam. Di ka agbalin adun niya dito'y balay ko, kunak manan. Jackson ka ba ilan, Jason? Tiyan niya. Inaldaw nakmatlakit din at agtagibasitan ti inam. Bidot amin agaraw ko. Jack lang arudan ang tagtagari ngam nagadupay laang asauna kanya. Ay na, anusam latta ka din. Talaga akas talang ti panagsasao ni nanang. Amangan mo't narsagid ka lang. Si kaaman mati pangibagaan na iti awan serserbina. Kas kada pabigat laang dito'y balayo. Imbabain naktiin ang Jason. Kas tapay laang ti bagam. Clarissa, saan ang maaramid ti inak na ita? Di naramid ti kasta no awan madingin naramid mo. No kasta, siya pa'y gayam ti adabasol na. Di nakman laang mat kabaulan nga isakit. Makisama kalatta ka din kaninanang. Saan na balay? Ta libre mo ti panagnaag ta di ti balay. Saan lang nga ita? Libre pa'y amin abils ta. Isa pang asim ta makisama kalatan ken kwa na. Tung palem latan no anya ti bagana. Iti kasta, saan na kang aungtan ken pagsasawan? Kas di ka dilatan. Gapo ta libre amin dito'y balay na. Okay lang nga oray tagtagibasitan kan irurumunak ti inam. Kasta ka di. Ay, pasensya kan. Ngam jak kayat atumngaran ti inak. Jak kayat nga aga pa kami, gapulaan ken ka. Jason, jakid-kid dawon akalabanam wano apaam tinam. Di kayat ko laang, isakit na kumamat, oray maminsan laang. Pasensya kan, Clarissa. Ngam nasaysaya at no si kalangan ti agad just. Si ka ti agpakumbaba. Ngamin, makinanaad tala ang karakwada. Saan mo't siguro ang narigat nga ramidon dayta? Anya? Sige tani, nabanugak. Di naksingaan, takayat kon ti aginana. Basta agtungpal kalatan iti kayat ni nanang, tapno awan agbalin aparikot. Nawatam? Awan tinaaramidak iti daydi agundaway no saan at tinagsangsangit latan.
Nalabit ano adamot pamilyak nagawid ak kuma ket isuda ti pangibagaak iti kastoy asa saadak. Nagrigat gayam ti kastoy a sitwasyon. Nagrigat no ti ammom amangi sakit ken ka ket saan gayam amabalin a pangibagaan wenno pangipulungan. Nagrigat no ti ammom amangi sakit ken ka ket saan gayam amapangnamnamaan. Ngamin, sikapay ti agbalin adakes. Kayat kon ti pumanaw dito'y balay da Jason. Kayat kon ti makarukat iti daytoy a sitwasyon. Kasladyak ngaminan kabailan. Iso na laeng tadyak met amo no kasanok nga aramidan. Nang rona pay ket awan amok apapanak. Aging galaangan dito'y Miss F. To'y pagayam mo, Clarissa. Ken ka pagayam Clarissa. Apay nga agan-anus kapaylaeng iti balay ti katugangam no kastamet ti trato daken ka. Saan arumbang ti panagan-anus mo tapno adalaeng pagnaedam. Ti tao anapudno nga agayat, isakit na ka iti uray asinupay. Agpanunot ka na imbag pagayam ko. Di met kinuna ti sigod a boss mo iti restaurant a nagtrabahwam, ano kayat mo ti agsubli ket mabalin mo latta ti mapan ken kuana. Kabaalam met ti agtrabaho saan aya? Kinabaalam idin, itantulakit din taaddan anak mo? Di ka agbuteng pagayam ko. Ammok ken mamatiak at tarabayan na kati Diyos iti amin apanggap mo iti biag. Alakastan pagayam Clarissa, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti pakasaritaan ti biag mo. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agiyaman kami iti ingkay panagdangag.